Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Раҳмат ки моро тамошо мекунед. Дида ҳамаи комментарии шуморо хондам. Ташаккури зиёд барои таманниётҳои некатон барои арӯсу домод. Илоҳим ҳар яки фарзандои мову шумо ҳам ҳамин хел хушбахт бошанд. Худо бахту тахтатон намояд. Ин стол-стулое ки дида истодаед ҳамаш ошинор ки гузашт аз прокат ҳамаш меравад. Мо ҳозир барои тӯй омодагӣ дида истодаем. Загсро гусел мекунему, тӯи хона рафта дастархон рост мекунем. Бегоҳ худо хоҳад тӯй. Ва бисёр комментария дар бораи ҳамин хонаи арӯсу домод шуд. Ҳамин хел видео ва ҷавобтиам гуфтам. Дар Ӯзбекистон ҳамон шаҳри Ангрен ҳамин хел расму оиношон ки домод хонаи холӣ медиҳад, келин пур мекунад. Ман ина видеои пештаравиам ба фикрам гуфтагӣ будам. Бисёриҳо гуфтам барои чӣ ҳамаша келин меовардааст, ҳам духтар медоаст, ҳам чиз меовардааст. Ин анакнун расму оин, инаша ман намедонам. Ва бисёр ҷоҳои Тоҷикистон ҳам ҳамин хел будааст. Комментариява навистан ки аз они мо ҳам ҳамин хел гуфта. Неки мана ин кухоннаи мебелаша тағом кардагӣ, уголокша гилемоша ба фикрам келин овардагӣ. Дигар ҳамаи он чизҳое ки мебинед, он посудаҳое ки дар видеои подробно нишон додагим ҳаст, ҳамаш аз они келин. Боз чӣ гуфтанӣ будам? Боз гуфтанд ки инҷа квартира мегуфтанд, не инҷа хонаи заминоки, просто проекташ ҳамин хел квартира бо ин шудагӣ, коридору спальнию, ҳамин хел кухнию, ҳамин хел худи квартира бо ин. Чӣ хел ки дидед пешаки ҳавлиша ҳозир нишон додам. Ман инҷа дари беринаш, берин ҳавли. Мо салат тайёр кардосим барои бегоҳ дастархон ба мондан ба тӯйхонава. Ба фикрам 5 намуд салат мешад. Ҳозир ман бодринг реза кардосям. Як намуд бодринга мо калон реза мекунему, як намудаша борики майда. Блинчик ҳозир реза кардосим барои салати майонездор. Блинчик аз тухм як рӯз пеш пухта мондагӣ. Ҳамин хел якчанд намуд салатҳо барои меҳмонон. Ин дигар намуд бодринг ки бориктар реза кардагӣ. Инҷа домоти мо ва гирономад, гул гирономад мо тамошо кардосим. Ҳозир ЗАГС меравад. Ҳамаи оформлениҳои ЗАГС дар хонаи келин. Ман ЗАГС намеравам. Арӯса ҳамин ки дар тӯй мебинед.
عروسه تاج مهد مبارک جوان دامادی ما تخت شهد مبارک جوان دامادی ما تخت شهد مبارک بزمی تربو ترانه بارانی میشم این شب چی شبه وصالی آرانی میشم بزمی تربو ترانه بارانی میشم دل کاسه شربت است در دوره ایش داماد و عروس حق گزارانی میشم دل کاسه شربت است در دوره ایش داماد و عروس حق گزارانی میشم عروسه عروسه تاج مهد مبارک عروسه عروسه تاج مهد مبارک جوان دامادی ما تخت شهد مبارک جوان دامادی ما تخت شهد مبارک من از خانی تقام خانی آچم رفتوسیم رفته سلات کردیم یاردم دادیم اکنون رفته کودکای توی با جمع میکنم پسر کده همه جای توی میریم من اینجا کوچه های انگرین همین خیلی راه است رفتن گری اگر من همین راه کی من همین راه که راست روی همین کوه به میبرای ما همین کوه برامدگی بالاشنده یک تا سنگش های خود خیرس راه کش دستگی باین ها نه خیرس بالی کوه به برام دستگی باین منه سیاه ما هم نه فقط فکر میکردیم که خیرس می گرگ بالی کوه به برام دست گفته همونجا رفتنی شدیم که جدا هم بلند بود است مایده بودیم برامده نتانسته بودیم اینجا خانی ها چند اینجا کوچه شان